Mwenchumo ligereria na gukwani ibona ndonsi ya sobereta semarogoba ya bono chinga kino gukwarigania semesa ya mangana mayanya gukumanyigati ya retu abereto gukwariganiria kurwasemambia yarenge ntambe kweka chinse chigawano chebono marogoba litukariganiria Jumatatu tariki 13 mutinyo kabere omwaka bw'ekiri bubere na 2023 nyirabono nelitukeri mosine chinsa elibono abanta bange banyara kokera litukoreria Valentine timatia sole ningokoba iyo Valentine litukoria nketimatia sole ningora chakoba iyo Valentine bokondikera ujumbe na SMS antebina na kyogandete kweroberia aseri tuko lyankensane ya mubono mwancho muri tukarikaria Jumatatu mesa ya mangana maya tikankorigani komanya century yobwekira nubu nabariki baitoba ya sangererie korwa chinkongo chonsi ime na isiko yorogongo rwa Gusii olitoko bwateranere goitira sumunwa bwemanyirio igakoroko Joshua Auta litanganike gimma tsera mangana jwa century yoko ya chuta Mberu nyumba lakini pati gatoka tinara ile rumu hiyo katavoka nganale neti ya yiro moito bwatiru nase kimutagete gonsireria Ensa sogo nsambere nyumba yane ne tugo nyaganta samete bobasi oborendi toganeti ninde no bororo wanene umwana uyo basira ba kuikabona iga chigwiki kya leibere na matuka atatu omugakambire raro umwana ya nigaboreta seka giye chiwiki satobona komoranche nkonye manyasare Chita Eyemo na 99 chiasali tikatolende chitaye tolende bintu bibekiro anga chitaya chimibere chiabara gose street rights imeye county ya Nyamira nigo chiasaliwe nase kigose tokomanyi Eyemo na mange saransoeka nkomonya century yoboekirano ireterane nchenkoro kwa Vincent Onyancha igotoko cha kemese amangana maya kurose county ya Nyamira omwaziri wa matine bintu bitotane ne meye county ya Nyamira John Matiange negaro kurogotindi gochi ase bali bakonyaro gosire chitaya chibekire chibara mbarabare ase county ya Nyamira chimanye kantebu na street right asagote una wikiraboniga chitaya Eyemo emerango kyanda kyanda ni gochi abere chigosaligwa ase county yo ya Nyamira muri keito jobu maangi na mange wati chitaya nchiriga igasumo chinyabite nduro kora biashara baka saa 2 saa 3 pa saa 12 saa 1 munego geto siegete maiga yechitaya gosaligwa ekikeirire gesunte ekanene imechinse mochi nyinge ime county ya Nyamira chitaya chiabekiro ne county ase chiro chito chonziga iga Nyamira chire chimisano na 33 ase chitaya chiga chimisato na 34 na chichigokora chitaya Eyemo na 99 chiasaliwu omwaziri bw'ebintu bitonchokanaine amache n'ekinguru ky'omorero John Matiangi naichanira ogokina kwobosalia gwechitaya chigotumeka omorero bw'omugaso abantu bakoline meterie taya chiria barusia chibetiri oizo gweta bwasole sikona bokorora chitaya abantu baruse chibetiri emerango eri esiegeta chibetiri chire igogete abantu bande bali na igoro barusie panel eri ego charge ji betiri eri solar n'abantu bande bakoreire kubutora chitalimbo chiria chiribekire gari support tie etaye ligoro gari asateba engane yabaikire naende mbachikoira egetambokerio kya bwango elinde gochirosia kwa mataa ambayo yameharibika supplementary budget imepitishwa na bunge la MCAs wetu na hivi karibuni kwa muda wa mwezi moja tuseme mataa yote yatakuwa yakiwaka engana yabagekobekwa oboroso no mwaziri otenenerete chichiro chinyomba n'oboremi Stephen Oboso oyote yabanigo chitaye cyabete chigosaliwa anene mono ekeroge chinga kichya siasa na ndechi report tubwate ekorora kananga chinyinge cyabo cyasaretiwe engaki abantu babwate birangaro litofauti na siasa yalenga se county mbarwa ekuro entindiko cyase bali bagosale chitaya bunamba chikoirerwa egetambokerio egetindi nabo tubwana twatebya abantu baitonga berende
kiara karora nyala kanori nate masti yu oranga ne battery oji korus kosne oseninki otate gosarichitaya sharia itakushughulikia abantu bali bagosaria ebintu ebi kamuranje ekiara mubaroche abande mbotuko ekero mogo patrol mo weta mokororo mu muronda agachite chibetiri nyomba aruseti asista echi ondo gachite panel akubugerie ready yaye gosaga korera ebintu byaye tigatubwata abantu aba egere batiga mang'ana ya mabi bagokora kurwa se county Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi Mbiamono mulikito kurase county ya Nyamira Job Maangi hasoroboterwa senchera ayobo ikira numonchu muligeri bono litukori yale niko ngeli tukori nago chia sabange litukeri geli manyekanete buna World Condoms Day litukeri gano konyara konyora anene aso tumiki bumipira yobwancha ni manyekata buna chi condom niko bono omoyegabe no kolekane me county ya Kisii sokurobo semye go chia sabantu enchera bante wetanga kurwa samarwire ayondaka koirwa sogo tatumye mipira yobwancha ni gosechi condom aya ni gago chali tukeri mulyoka ekero keli tukuri yankre tukuri anto bancha ino gose Valentine aseba boli ukoma maiso na kunyaro wetanga Ndemo Steven na mange korwa omwaka bweri bwa Eyemo chimi kianda 53 na isano na ibere 1987 chinse chiabere chikonyora lituko benelie mepira yobwanchani International Condoms Day lituko ligocha lituke limo gochase lituko lia vanchaine ria Valentine's Day ime ya Kisii nigombo yegoyo waligani gwensemo ya Kisii National Polytechnic asebyombe au byachamo na gosemya vaikirana monomona abasae obuya bogo tumeke mepira yobwanchani bono lero etogo target group ere to target timono ne group ya bana abantabake between age 19 to 34 and also na bantu bali at risk bali okonyora mostly bako ba the multiple sex partners ono toko ba encourage but nyari gotumyo mupira. We are celebrating or commemorating one of the international days that helps in HIV prevention. We have a number of preventive mechanisms that we really want to promote, but condom is one of the simplest one that each and every Kenyan of adult age can access. County ya Kisii nigebwate kirengo gyo kwambukira kwendwa Nyamureo ase kirengo kia ibere nuguta kianda asemia Eyemo. In Kisii, for instance, 59% of our population is youth, and you can see the essence now why we need really to promote the use of condoms amongst the youth. Gwetero botumekyo buya bwe mepireye nigego kiana niyo kwambukira kwa maroira gutambukira nigwa gwetero bwanchani amono bureire bwa cervical cancer goto ko encourage banyari gotumye mupira oyo egera batange ebirusi bya HIV nande batange koba ne musigo sokoba murito and also batange ebirusi bya cervical cancer biribwe cause cancer valia barase nyomo nego bainyori gubuna obo tumeki bwe mepira yobwanchani ngatie chinchera chinyinge chitabire cyoko bangoro iboro family planning zaidi ya kuzuia magonjwa. Mpira hutumika kama family planning. Haina madawa yoyote yenye itaingia kwa mwili ya mtu, ila tu ni kutumia, na hakuna mahali mwili inaingia na dawa yoyote. Kwa hivyo tunaambia wenzetu wa youths, vijana watumie condoms sana ili izuie magonjwa. Kondom ya wanawake ndio itatumika sana. Naomba wenzetu waipate katika hospitali zetu za County Kisii. Juziko mingi sana, serikali imetumia pesa kununua hizo condoms ili watu wachikinge nayo. We also target what we call key population, commercial sex workers, and all those people who are engaged in sex, who are at high risk in sex behavior. The communities to understand why it is important to use condom, and why it is important to promote condom, and why it is also important to make condoms available for the general population.
okwirenda ngachenjera chingia chogwe yancha aserit kelimo goika Valentine's Day engane mwamwere yanche bwanchu Koripoteria Ndizi TV korwa Kisii National Polytechnic elietariane Ndemo Steven Mbia mono murikito Ndemo Steven asoroboti rwa senchire yoboyekiranu ananasiri tukolinene Ariare rogo tigana na yubono mwancho murigere tomera no murikito Josephat Amise uyo gotamanyi n'abamenye kurwase Kenyero Kyanyaganja ke gotoka sub county ya Sameta imeye bunge ya bubase county ya Kisii niko bagandete kwe murungania sokere nanse ko bolende asense meyo niga gotamanyi buna abanta bange barokane kwe bwatene bikoro byo bosali anasogote magosamba chinyomba chiabanto aniga gocha maiga yenyomba yo mugaka temba goutia kobekonse asomorero oyubona barigetie konye samboro asenchira yoboime abamenyi be Kenyero Kyanyaganja ime ya Sameta se constituency ya bobasi nigo bagendereta goichanera ebikoro bye bongaiga ebibigendereta byo gosamba chinyomba anene chiga kichabotuko ono yarenge lituko lya lero Jumatatu isa 11 iga mongo bogira jigo kama onyoro omonto wakali kumnyaka para kuchumuino no gotama kuchumuino gaiga onyore ryugiriye mugireri nyinge ogojukomnya kujoro nyora no morero montaso asambire nyomba nyasaye bunaro muyonyo omoro yunyara kobotenena obwate bisigisa amambe yarenge imetwa mnaka twanya rusia twada golimyo morero yu nje nakagera nganigo yarenge nganigo bebetesa jinde ko limyo morero botuka senge jikone kubwateka no mugaka temba nigatebire ebikoro bye bwangoiga no gotaigwana amone ya mate yaye kubwateka nerichi kuri anyarete kwabali kubwatekwa ne serikali banyare ko bakubutora emete eyo ere ange ne chinyomba chiaye omugambiro badiosoro bono ndigereri rube naliye liga abantu baminto mwariro lire abantu baminto bakanga gochobisi oyo magaje abantu ba forest imbaje tega lirube limwariro lire naliye libate betinga barusi emete yororo within 30 days matuka inaerete omutata mokoyo tamanya tiga igena ena eja bite tinga line ga nganda baka Mombasa ngajuko mori ngamara segoro emete emna yasaliri nera ni goja ebari kona kuboli ngatambu uyu igirabu mbona na arari robotuko omo ebari goja konsambira nyombanji ebagota abona ngani ngendagere nganye kubuwa mate mbatikira sai mate ga nyombe jirwaro njabana gakore ke bana tingo manyanga ne dio mana diemete bana boligo gere nyomba yane ari gocha kogia bana bayire nyomba marembe timbu atike ko gere no ni changa ngwane kera para bantu banya konse kabake bituma bya sarekanga timbu atia sengwane kera mo para mbenga kena njenyo ara sengwane kera bituma boigo omongina Florence uye nyomba ya yanyare tokobego sambo emeti nyimeka yanyare kobego eta niga gendere tokobaga goichanera kuikera boniga asemoka geronde bwansi atarabe kwa biara sambiru nyomba lakini pati gatoka tinara ile rumu eyo katavoka nganale neti ya yiro moito bwatiru nekibirogo ebitamba bya bwatiru kaboka ngasiara amache bamate bagacha bakanole nyomba nabeyete kangona ale gocha kuyira nyomba ane bikorwe bigokoranga byagenderera ko babo basiga iganya mumbe Kenyore kega abamenye ubono nigo babolire serikali nyare ko bakoenekya yere bitambukiro bya bwango elinde nyare ko bakwirania oborendi ase ensemeyo twagikeire kiagera gente tageti gekorekane tiga twagike nande gente getakeire kemanyi mono engenjo yaye kya gosambu kwa gairega arakabere mate gasambu bumongina Florence naiga bago sambese asata manyikandi ngange njoki ebinte ebiwenete bimanyu ngange njoki nibwe Kenyoro na bonda atebe bunambo yo biyase ngenjo nyandiri bororo kango babikire nonyene chibarasa denda abantu abo gosemba kagirwa sengenja abantu be Kenyoro ni ntoko manya basali bali bachakire twana koranga mwana nyale batali biya basemonto nyale batali biya wana gakie inaro tokumetia bagambita konye nga serikali ebuga dirijiko muna na irandire ase serikali ebuga dirijiko boka baje bangonya serikali ebate barusi mete yororo chinyombe jiga tinko nyara ase bono konganji chinyomba
Kuripotera gataseni kia Ndizi TV kurwa ekenyoro Kenya gancha igigotoka ime sub county ya Sameta constituency ya Bobasi county ya Kisii eliterane Josephat Hamisi. Biamuno homurikito Josephat Hamisi asoroboti rwasenchira ayobo ikirano gotigana yubono MC bwe godi ya Masike West Jacob Bagaka nigona nyarega kubolia basa kone kibuna ngwe tanga bale kurwase amaryogo yogo tindia ayo arokane comment kana senseme yunna kuba bolia basa kwebwatirania nebintu biranyare ko bakinia hanase ganga yowe kinia nabo igona mangana rengete uchumi omurikito Sara Nyarangi Ontita Baraza na Mange. Abasae kurwe wodi ya Birongo nigo banyoriro bokonyi bwechibesa omorobelyo chagetiwe no MC yebwenseme yoshem nyamwaya bunenchera Eyemo yokokonya abasae asokwegendereria asemirimo ao abe serious na mutayita bokonyi kino kinda tiko batete njero muntu monyete kolenda chinsi tinda yetiko cha inkaranse ga igamba ganyete yonda yetiko cha munga nyete ngo cha nywana omuri makore na mutagete inga basira abasae mo basakoranga nege ntweke. Don't take it for granted. Ngatigango tutsira abasabe bito bachake chi project chi bakona gukora. Mo ranga nege ntubuseigo. Nanga toko bachakia. Nege ntonda abasabe mo be focused. Pero we give you the support. Kiriya toko ba mo make good use of it. Egere que multiply. Pese mo chitumia byo na bami to bakwanire. Naende mwegendereri naende musikane. Ese chimusikule mandazi. Morosi byombe bibiri start projects, the project kirabareki kirabakwanya. Gukwana ase ensemeyo asomoyega obaretetamo ebyombe ao byabasae abarai ao nigo baboletia abasae gotumeka buya chibesa bairwe ase okwegendereria. What we are doing today na kikero nchorerie obugima bwaitu n'abana youth ankie gocha aya muno monto endote bwate ankyo. You have to start doing something now. Otsagete okora kenderero no gocha gotoka nande next year okorika Facebook okorama mweshimigo ogekoroga ekino bugima ase chinga kiechyo abasayi nigo baboletiwe gwetanga kurwa sokolika mangana mabe asensemo yemitandao mwali kamake egera to kumanya mambia na yoko igamatalo amendo mbata banga mo kuna kolika Facebook lika bakomo egara mo kolika nande na uko nyetumie njerende mama ide abantu bakora bare content creation to go tumia content bakora make content ego akane YouTube ego ajibes tumia Facebook bia to tumeka kolika mangana gete kumbe ukyabo yo sikwalika mambiana era kuba something ndo so keno nayo munyene kwenda ya nonyo kutaka bole mwapi malende ngakimwa kwa lefe kwa inyoranga ki timogo tuita mono kera no jogani obokoi boigo nigo baboletiwe kwerikia na boigo konyora maigelio kurwasa bamanyi bechibesa igoro yo kwegendereria chisemo chinene cyo kuri kibese urabona Equity Bank nebo atenjere ko konye vijana mushimi wocho chirebe ngeri ana bakonyara nga bamentre bese amune kibese ikindi na ndo churi abantu bako basomi financial literacy inde umanyana kibako manage kibese iki ari jiri bari ketwemerero nechibi asare ngura yocha ebyasara na ibirachenge no nuchumye bego kongase ase chinga kiecho omo MCA omochore oyotenenerete abarai bari no bare Michael Moseti nigatebetenere obekire merobelyo yogocha kwenekia abarai bari no bare ngosirwa bari. We are in the process of empowering abalemavu beli byombe na inje mule kuangalia abachimi wa batabagari you come let us support those disabled persons as it word change chance egene barabu banyore injira bako chikimu kimaisha. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Nago tigana na roboti urubono ruaboro kwareganigwa na Breton Makole na kureto gochasa mole na Sara Nyarangi Ontita nigo tokonda goika asensemende obonyamyo botindi nigo bogende tokolekana imeye county ya Kisii anazo kunyara kuligia abana bali bakoleta matemo ba KCPE na boigo na lya Kepsea ogo bawanta konda junior secondary na boigo form 1 bataraga ndi skuro kolengano mo county commission imeye county ya Kisii ni gaboria bagambi komikege tambo kirana gotara sebinyoro ao eliko nyara kwa beka byara bayibuli bali batara bayira abana
abana babe skuru no nyamaga ya serikali kubwato keni boisaine gochia sa abana wanyare kwiro chiskuru nigo chinge bate biru no mwana ndobwansi uratoke sikatari skuru nigo mwiburi yare mukurege tambo kerege tindi kogenda maminteneri chikurita kirili mwana asoko nyara kumuira eskuru. Jinsi hali ilivyo katika kaunti ya Kisii ni kwamba tumeamrisha machiefs na manaibu wao kukuwa na ile register ya wale watoto walifanya mtihani mwaka jana, wale walifanya klasi ya 6 na wale walifanya darasa la 8. Na baada ya wiki 2 tunatarajia kila chief na naibu wake awe anaweza akajua kila mwanafunzi alienda kwenye shule ipi. Wale wanaingia kidato cha kwanza na vile vile wale wengine wameingia kwa junior secondary school. School tumefanya vizuri sana. Kufikia sasa tuko na 95%, asilimia 95. Na upande wa kidato cha kwanza ambayo ni form 1 admission tuko kwa 75% ambayo ni 75 asilimia. Kwa hii 75 wilaya ya Marani, wilaya ya Gucha, wilaya ya Tago Gotigana no roboti robonenke mokurasemo ya Nyairiche gotoka Mia Township nye county ya Nyamira ni kubari no goichane kerobagendrete kumurigwa se kumurigia umwana obo oyobereka burre angeke gechigwiki satobono kuruko boroko umwana yukorengana na iseni gagotebuna umwana oyobone orego soma se skuru ya baiseke ya Nyaigwa ni gabetega kubura asabono bagendrete kumurigia chinsem no yamaga yokobeko roboti asegetseni kenya nyimbo ikarboni gambranya roboti ronderwense ni gobono isanya rega kuboli buno ndebwensura monyoro mwana yosora manyaso mwana yale anyale kumumanyia asega ngate biruna nabwenta kogendera na masomo kuruasire nekechi ikisato asaga ndete kubuli musamaria ondebwensura morro kunyaro wesokya na wakoroboti gochia segedeseni kende gyonse kirange kyabanyanyimbo asamalieta nkorokwa John Kebaso nomo murugio na korokwa Dolis wechaberi Kebaso no mwana kurukwa Ruth Nyanchoka Kebaso ikeka gerango kwa nayo nase ngincho yo mwana uyugosira konyogo so manyaigwa ninde no bororo obanene umwana uyugosira ba kuikabona iga chigwiki chia leibere na matuka 3 ukamusiekerete nago sabagaki abasikene yani report mnangagete igobono bwebe gitasa kongomane tiganche mbeko pumuna wikamambia ase mwana yale no enera rosobokong tiga achiche chitimbwate mangana nere achiche aendelee skuru akole amano wichikolengera libinto binde wichimotwe enamba yane yesimi ere 0738 298 415 kakina mogonko nyase momoroche na boiga abo bisakuru se kyombekeri kyanati kubwaterana n'inyagetari ya top likurwa se kaunse mo Eldoret me county ya Wazinigisho niko bachakira umuroberi boko rubo bweni bwabo sago cyasa manyi ba kitutu masaba imeye county ya Nyamira kolengana no kubwaterana kwa nati na boiga n'inyagetari ya top hill niko batebiri buneganga yabo no kunyara go ikirana kurobo semya soko nyara go itanga kurwa samaroire ao on a medical camp basically to educate the public, the local community, on health matters, as well as also offer some treatment for ailments ranging from orthopedics, brain and spine, as well as general health issues. Nimekuja hapa kwa sababu ya madawa. Tuko na ugonjwa, watu wako wengi sana wako na magonjwa, lakini sasa inaonekana hii hospitali imekuja kusaidia watu na tumeona tutasaidika, tutapata madawa na tutaendelea kutengenezwa na hii hospitali. na goika asense mende bono tumurekere aberekago kolekana umurai wense William Samuel Ruto asirito kulia ni gacha kabene no gosioli gwa kwechinyomba cyo bwagacheri godiyanse ase county ya Nakuru. Ruto kwana kurwa seme ni gata yabuna ine nchere moyo konyara kumurekera mangana lengeta magendro na boruto ni gata yabuna mbagendrete kone kibunango tarabari chi county chonse unenchere moyo konyara ko kinya uchumi na boigo gwa gacha chinyomba cheri godiyanse asate bune echingati
kia agenda chiria serikali ya Kenya Kwanza egenderete kumurekera. Kila kiongozi kutoka kila sehemu ya Kenya, yule ambaye ako tayari tupange mambo ya maendeleo pamoja. Hawa viongozi wote nitaketi chini na wao tupange mambo ya maendeleo ya Kenya. Hatuhitaji ruhusa ya mtu mwingine yeyote. Ruhusa tuko nayo tayari kutoka uchaguzi wa wananchi. Wewe mwananchi akisha kuchagua, amekupatia idhini ya kwenda kupanga mambo yake ya maendeleo. So ile idhini ambayo inahitajika ni idhini ya mwananchi kukupatia wewe kura yake uende usimamie mambo yake ya maendeleo kwa oversight, kwa representation, kwa mambo ile ingine ambayo inahitajika kule representation. Hiyo ni idhini umepata ya mwananchi kwa debe kwa kuchaguliwa. Hawa wengine mnasikia wamekuja kujiweka hapo katikati, ati wanataka kuwa ndio wenye wa license watu na license watu wakutani. Hawa ni maboroka, and they are nowhere in the constitution. Hakuna mahali katiba inasema ati kiongozi moja lazima aombe kuna mtu anaomba ati ruhusa ya kukutana ameketi kona mahali fulani. Singeandikwa kwa katiba kama ingetakikana ati watu waombane ruhusa. So vile nimekutana na viongozi wa Nakuru leo, vile nimekutana na viongozi wa Baringo leo, nitakutana na viongozi wa taifa nzima from all counties, from every part of Kenya, as we focus on delivering on the items that are of concern to the ordinary citizens of the Republic of Kenya. Na boigo chinga kichiruto gukona kurenseme ya Nakuru ni gate una egentokera konyense ya Kenya no konyara kubenyera bali no konyora once au bagendrete gotakuna mono na uchumi yo genete kubalia mabera tayo ruto ni gate una na chiconnect county chirichibwenete konyorobo konya senchera ya bwankura ligeruchire litangani anaso kubaru wechinyomba chirigorianse. Tumesema tutajenga nyumba 50,000. Hii nyumba iko hapa ni nyumba 600. Hii ni nyumba 600 peke yake. Hapa bondeni hapa kwenu tuko na mashamba ya county, tuko na mashamba ya serikali karibu ekari 30-40. Hapa bondeni peke yake na sehemu hii tutajenga nyumba zingine 5,000 zenu. Na gotigana na yubono mwanchu muligirwe kenseme ndango ni gobono goetanya bagagachimi bere kurasega sako kerekia ba Masai banyora maigerio igoro yo mwana omunyaroka anasoko sarwa kumwana omunyaroka ni gochinga kiechetureti yabagaga kurwa senseme ibate biruna mbali gochigwanchira no mwana omunyaroka konyara gokorwege karekenga bune kiasabagi kirengane yo na gote yabune ngane bono nigo yaberekewe etwa ni chingaki. Sisi ameamua kusema kutayarisha watoto wadogo na kubwa amsore no. Tumekataa ukeketaji wa wasichana, hiyo tumepinga na tumekataa. Maana yake tumefundisha na tumeona madhara mingi sana enye mtoto anapitia kwa ukeketaji. Sisi tukiwa watu wa jamii ya kufanya wasichana ukeketaji, tumefunga kufunga. Mmoja anageuka aonane na sheria. Sisi kama wazee, maheldas na ile viongozi ya kitamaduni tumekubaliana kwamba mtoto isifanywe utahara. Na ikira yubona genrete ni gobona ba Kenya babori okunyara ko ali bagochia serikali ya choro kunyara gwikira ni obokari bwabo gokona kurwa sense mo yerdoret oyo nyara ko bikuru gutwa kunyara ko mopichi bomotanga ni kurwa sense meyo kyato deski neftosi ni gobona nyarga ko boli buna chinga ke serikali tigera wali bagari abene eli nyare koligire ligwaso obokari bwabo na komo chori bagenrete ko yamereria serikali eterekirana emirobeli abetege kolia gochiase abakenya. Give the president and his cabinet time to organize themselves and to give us all that God has provided for them, for this nation. We know that we have a president who loves God. We have a president who fears God. We have a president who loves Kenyans. We have a president who is passionate about his work. Let us give him time and pray for him. Elections are over. It is time for development. We thank God for peaceful elections.
we heard, and we cannot allow any political storm to derail the democracy we are currently enjoying. Tuna-enjoy haki kabisa. Na kiraji bonage ndreta banyagetali korose county ya Nairobi ritukulia nigo bakorokorobe kanogo tindi goika service yo governor wa county ya Nairobi Johnson Saka jakolengana banyagetali ya bomona bateresa nigo banyara kwe murunganiriye kero bagendete kono cyo kibese kiriche NHF asabate biruna mbaro kigento chigo korana gote yabuna mbago kereti obokorre bagendete me county ya Nairobi anene ase kinyagetali nigo bagani yo governor wa county yo ya Nairobi Johnson Saka jakone kibuna kibesa bakona chonko nyara chikirani wanse sekerenga bunambara rona kichiko bakonya buna barobo abanyagetali. As doctors of Nairobi, our main agenda for picketing today is we don't have a comprehensive insurance cover. Yes. Can you imagine? Shame. We've actually tried to work to coordinate with the county. We've tried to use diplomacy, but diplomacy has not worked. We've had no cover from 4th of February. And even before that, we did not have a cover. We actually given a brief cover for like 2 weeks, and then the NHIF suspended the cover. So now, as we speak, doctors are not in hospital. We are here to picket for our rights. Our right as doctors, imagine we are giving a service which ourselves cannot get it. We have doctors who are in hospital as we speak. They are being detained in hospitals because of bills we cannot pay. Yes. Doctor is just a title. There is no money in that doctor. So you can imagine being told to pay 700,000, 1 million in one day. Where will you get that power? So we are here today to demand a comprehensive NHIF cover. Yesterday we were told that the PS is aware, and by 8 a.m. it will be up, the system of NHIF will be up and about. We have actually checked all of us. It's not working. It is still uncovered. We don't want to be uncovered. We want to be covered and the arrears cleared. We just don't want to be covered and still in arrears. We are being deducted money. NHIF statutory money every month, 1,700. Monchumuligire nyorobono nigo gendete gotengera Ndizi TV obonsu bo mugusi emese mangana majense yemo yabono marogo bali tukunira Jumatatu muna botambe igo tokendo mutugo moke asete uchikomera na Victor Sultan mwana bo bankurense mendi studio anyari gotumanya mange ane kurwa sense media ye chigo sorjide kanemero ngeteto chi autokire Ensa yemo yabono marogo to skonkurana nanda sege kerebosio. Halan wa sahalan wa marhaba mwanchumuligire mbiyabona Vincent Onyanja kurase nsemenengo kwaligania semesa yechigosori bakondoko Victor Sultan yubanyi toyachakire aiga ase county ya Kisii gosasa rogongo rwa Gusii abwase timu cha Gusii kigendrete koro kyegosaseria ase ligi ya NSL gose National Super League ase ekemina okelit kolegoro abana ba Gusii FC nigoba baikorete timu ya Kibera Black Stars na Kondimia umurirobo boko gasano chia seri bagalie tangani maiga yokobaka egolie ya mo seposa segeti kia Gusii Stadium gokwana maiga yekemirane kyomo konyi bo mokocha we timu yo Calvins Ochieng ningatebere buna omoki we timu yo nigo oyirete barabo koirobo buyobo. Kwa majina naitwa Calvin Ochieng, ni assistant coach wa Gusii FC. Kwa hii game tulikuwa tumejipangia na tumeface tough side of the game. Au team opponents tulicheza nao hawakuwa rahisi, but vijana wamejituma wenye wanaweza na wamecheza vizuri. Kitu imefanya tumeshinda vizuri ni vijana kukuwa motivated, tulitrain vizuri.
Mchomorili nyoranga egoli yo ya Wycliffe Ochieng wetera se Afriki kasita ikaye 55 niwa yabekete timu ya Gusii FC asiri bagali yakane maiga ye timu eri ya Shabana Muranga Seal abo batanga ine soko bwatikana Kibera Black Stars egaso asiri bagali ya gatatu omokocha bwe timu ya Kibera Black Stars Evans Omondi ni gakwanerete igoro yosori yo na wanjirana na matokeo yo kolende ni gali eteiranga asekimino gikobwati na chikana kinga ngoiraro bubui we ligi ya National Super League season yega. Anyway, game kwa kweli game imekuwa poa. Baadaye kidogo first half ikaanza kuharibika kidogo juu officiation tena sikinafikifika tunaona tu vile kama zina change. Sasa tujui kama referee walitumika but ni la game msiji kataa. Bao na imefungwa na njia ya ukweli. Naweza ndio defense yangu vile walipanga wall but hata ukiangalia situation vile ilikuwa hapa ni kama walikuwa wanajaribu ku revenge ile kitu ilifanyika Nairobi. Sisi hata tukuhusika, si kama ma players na ma officials hatukuwa part of that whatever happened in Nairobi between us and Shabana. Game ishachezeka, tumeshinda 1-0, lazima ni concede defeat alafu ni for John na game inakam. Siwezi concentrate kwa game imeshapita. Tunacheza home na Migori United, nitaheshimu tu lakini bado vile nasemanga heshima nitapata coaches wao na team ile na face but tunajua winning mentality iko bado side yangu, najua nitashinda hiyo game. Alafu pia umekuwa na hopes ya qualify KPL next season, bado ziko? I'm very much sure tuta qualify this coming round. Hii game tumeshindwa moja itamaanisha game zote tutashindwa. Bado niko very sure vitu tutakuwa vizuri. It's only this game tutapoteza. Obviously lazima niende kwa